Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku, sapuku, suruhku mana? Surung tusiki pema si bawa ya Iqbal Usman di channel Ogi Tulai. Oke, di video kita kali ini kita akan membahas yang hari itu cerita nai Meumpalo Karelai yang diceritakan di buku Ilagaligo. Kama to lontara Meumpalo Karelai, tapi yang ingin dibahas yang hari itu ceritana Meumpalo Karelai. Ia Meumpalo Karelai monroi ritempe risedia ondrong yang hari itu riwage. Aku makukwe makadete Kabupaten Wajo, tapi riolo bedai mondro riwage riwatuna mondro rekoro kampungnya makasing tahun ondro ye makasih funna bolai sopan santun bertutur kata makasing baten layani wi makasing hubungan na iki turungi facco bae turungi voleri langi dapatkan musibah yang nange meonge kangkana ifalette lauri shopping ifalette di kampur jasange batu gangkana ifalette silattu ri lamuru. Kalau tidak salah lamuru itu ada di Bone. Riwatuna ionange Meumpalo Karelai mundur di kampung agana naruntu funna bola maja carana kiolo-kolo nangka ionange funna bola fole rifasae orang mali bale miccangi bale leso bale cepet-cepet agana takko angka ionange meonge male si di balena iya avro kami nama loppo ura inandre iri tekki funna bale funna bola mataru ifappe ulunna fangulu bangkung maja ferrenna maja borenna macen ni fakkitanna gangkanna maja ni nasadding ionange meonge gangkanna lari jok ki enrekang gangkanna mondro ni di kampung riwatuna mondro di kampung di bola naruntu ifunna bola pada mato yang kekela muro nange maluho yang nange Meumpalo Karelai gangkana nandre dakke nandrena funna bola si bawa buku-buku balena maca ilat da ifunna bola irempe si yang nange meonge gangkana lesse menri resana rakyangnya ternyata akro angkai sangian siri bersemedi gangkana merasa terusik ionange merasa terganggu ternyata mapakki palek kedona rufatau lebokna yelino gangkana ionange sangian siri si ba Meumpalo Karelai nasalai yero bolai melo mendek rilangi fengang gangkana mendek ni rilangi riantara ifole riagai ribilla petir halilintar tetangga beni mendek ni siruntu Batara Guru makade ionange sangian siri na cari tangan mana ni kedo-kedona rufatau lebokna yelino makada mapake perlakuan dari olo-kolo mapake perlakuan dari badan rufatau perlakuan dari Meumpalo Karelai gangkana ifangajari ionange sangian siri aki Batara Guru makada nonno no venga sappa ko onro makasinge sampai kang ye fasak-fasak ko jadi engka pasanna Batara Guru iwering ionange sangian siri gangkana nonno si venga iantara si vole vega aki billa halilintar petir nonno si pengang riwatuna nonno tappa ni risi di ondrong riasange baru aki ni baru tappa riwatuna tappa ki baru isambu nasi bawai madeceng rifak kampungi rifak bicaranna ero kampungi isambu nasi bawai madeceng gangkanna makkadai sangian siri ngka fappasanna Batara Guru melo ufalattu keki gangkanna itarima madeceng yang nanya sangian siri aki Kabupaten Baru makukwe baru ifasangi makkada yang pertama ajak lalu muassasa fadammu rufatau rifallawanganna wanni lattu ele
makku to faro rivitu wanninna terutama wanni Jumat. Makku to faro ajak lalo nang kana kosong oring priuk onro waimu, ajak lalo nang kana kosong onro berekmu, kemudian ajak lalo nang ka aku malah ku nandre ajak lalo nang kamu patak bure-bure, ajak lalo nang kamu andre kida furangi mas subuh-subuh, ajak lalo nang kamu bicara narik ko mandre ko, narik ko arawin ni melo ni wanni apa tuh ko valita pejennangan apa tuh ko afi ritujuna da furamu. Makku to faro narik ko umpamana mengalai panen padi ala tassi diwi na inappa mu fakasingi onrona ajak kame na tak bure, ajak nang kamu sisala fadamu rufa tau, ajak nang kamu andre aku tania anumu, ajak nang kamu andre anu majae pasanna batara guru onnange na falattu sangyan siri akki barru. Nasaba angke to barue tarima malampu tarima madeceng onnange sangyan siri si bawah meompalo karella. Jadi aku ni romon menetap meompalo karella akki barru nasaba angke to barue tarima madecengi. Kemudian batara guru na sampaikan fappasa aki tonon rion nange mon rion nange sangyan siri sare kwama waddi madeceng atu-atuangan na. Oke, sapoku sila suraku mana mulai kapang si konero kapang iram pengaki rilalan na iya video. Jangan lupa dukun channel kami dengan klik like, share, silahkan dikomentari kalau ada sedikit berbeda dengan pemahaman sapok-sapokku semua. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan tombol loncengnya agar bosku-bosku semua tahu kalau kita punya video baru. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.